Este es el momento donde hemos venido a adorar a nuestro Señor. Hemos entrado al lugar santísimo para glorificar y bendecir a nuestro Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a levantar un cántico nuevo al Señor, a darle toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor y el loor, porque solo Él lo merece. Que desde lo más profundo de nuestro ser rinda una adoración. Vamos a decirle: Señor, gracias. Hemos venido delante de tu presencia. Hemos venido a adorarte. Venimos a glorificar tu nombre, Dios. Venimos a darte lo que hemos preparado en nuestro corazón para ti. Venimos a rendirte nuestra mejor adoración. Gracias, Cristo, Cristo. Gracias, Jesús. Vamos a llamar el nombre de Jesús. Levantamos nuestras voces y llamamos a Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Oh, Cristo. Llamamos a Jesús. Le decimos: Señor, ven a nuestro encuentro esta mañana. Hemos de entregarte nuestra mejor adoración, Señor. Venimos a verificar, a bendecir y a levantar el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el honor para siempre y por siempre es para ti. Te adoramos, Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Salimos de nuestros hogares y venimos aquí a tu templo a adorarte, a bendecirte y a levantar tu nombre. Nuestras voces se unen en una sola voz y clamamos a Cristo, Cristo, Cristo. Es Cristo, el Redentor es Cristo, quien pagó por nuestros pecados. Es Cristo, el que resucitó entre los muertos y junto con Él resucitaremos también. Él es Cristo y Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra alabanza. Él merece que le demos todo lo que somos, porque Él se merece toda la gloria. Es Cristo, Cristo. Levantemos una adoración a Cristo. Levantemos nuestra mejor adoración al Señor. Dile: Señor, me entrego, Señor. Estamos delante de tu presencia, delante del trono en majestad, y te entregamos todo lo que somos, Dios. Tómalo, Padre. Tómalo, Señor. Yo no quiero que nos distraigamos. Este es el momento de entrar al lugar santísimo, donde está el Dios de Israel. Y Él tiene el deseo de tener comunión contigo. Él tiene el deseo de tener un encuentro contigo. Habla con Él, dale tu adoración. Dile que Él es hermoso, que le adoras, que bendices su nombre. A pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, somos sus hijos, somos tu pueblo, somos tuyos. Estamos en Él y somos por Él. Y por eso le adoramos, por eso le servimos, por eso levantamos un clamor delante del trono de Dios, porque solamente Él lo merece. Él merece que tú le des su mejor adoración. Él merece que tú te derrames por completo, que lo rindas todo delante del trono de Dios. Llamemos a Cristo en esta noche, en esta mañana. Oh Cristo, Cristo, te adoramos, te glorificamos, Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Oh, gracias, Cristo, oh, Cristo, te adoramos. Humilde tu gloire, humilde tu exaltación, Jésus. Oh, moi adoré, moi exalté, parce que vous méritez, seulement vous méritez. Moi adoré, Jésus.
Gracias, Cristo. Adore bon Dieu. Adore bon Dieu. Adore bon Dieu. Lui mérite gloire. Adore bon Dieu. Adore bon Dieu. Adore. Más, adore bon Dieu, oh, adore bon Dieu, adore bon Dieu, lui mérite. Oh oui, tous anges dans le ciel, yo, tous anges dans le ciel, yo, chantez dans lui, tous anges dans le ciel, yo.
ciel yo, tous anges dans ciel yo, chanter non limé. Una vez más. Tous anges dans ciel yo, 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 chanter non limé. Tous anges dans ciel yo, tous anges dans ciel yo, chanter. Moi besoin plus que avant. Moi senti dans moi soif. Moi besoin dans un autre niveau. Moi besoin dans un autre. M'a cherché. Moi besoin plus que avant. Ouais, sentir non, moi soif. Ouais, besoin dans l'autre niveau. Ouais, besoin dans l'autre. M'a cherché. Ouais, besoin plus que avant. Ouais, sentir non, moi soif. Ouais, besoin dans l'autre niveau. Ouais, besoin dans una vez más. M'a cherché. Ouais, besoin plus que avant. Ouais, sentir non, moi soif. Ouais, besoin dans l'autre niveau. Ouais, besoin dans l'autre. Mais moi, Seigneur, mais moi, Seigneur, pour présence.
Mueve,
diciendo: Señor, estoy aquí y tengo hambre y sed de tu presencia. Pero es la disposición de tu corazón que debe decirlo, no solamente tu palabra. Debe haber una hambre real por la presencia del Señor. Me mueve, Señor. Me mueve, Seigneur. Garde vos présence. Mueve gloire na niveau. Mueve gloire na niveau. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré.
hagamos esta oración, digámosle: Señor, derrama tu aceite sobre mi Padre, que salga todo lo que no te agrada y que solamente se quede tú, Señor. Que la esencia que sale de tu presencia me llene y llene mi copa hasta que rebose y que no quede nada de mí, Señor. Que solamente seas tú en mi Padre. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y que esa sea nuestra oración por el resto de la semana. Señor, llena nuestra copa de aceite hasta que rebose. Que en todo lo que hagamos, lo que digamos, nuestra actitud sea reflejada por la unción y el aceite de tu presencia en nuestra vida, Señor. Que todo lo que yo soy refleje a Cristo. Que todo lo que yo diga, mis acciones, mis palabras, mi vida sea un espejo para este mundo que necesita a Cristo, que necesita la unción del Espíritu Santo, que quita todo pecado, que se vaya toda cosa que no proviene del Señor y que permanezca ese aceite fresco, puro, santo, sin mancha, delante de la presencia del Señor. Que esa sea la disposición de nuestro corazón durante toda esta semana, que meditemos en eso, Señor. Yo quiero permanecer en ti, Jesús. Yo quiero permanecer en tu palabra, Señor. Yo quiero dar mucho fruto, pero yo tengo que seguir alimentándome. Tengo que llenar mi copa cada día de ti, Cristo. Mi copa debe estar rebosando de Cristo, de la presencia de Dios. Que yo pueda habitar, que yo pueda morar cada día, cada hora, cada segundo de mi vida en la presencia de mi Padre. Solamente así voy a poder resistir, voy a poder existir en este mundo lleno de pecado. Es a los pies del trono de la gracia, en la presencia del Señor. Ahí es donde Él quiere que estemos. Ahí es donde podemos dar fruto. Ahí es donde podemos permanecer. Es en la presencia del Señor, agarrados de la vid verdadera que da la vida, de aquella que saciará nuestra sed, donde corren ríos de agua viva. Cuando nos sintamos sedientos, cuando nos sintamos en escasez, es agarrados permaneciendo en Cristo donde encontraremos reposo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por demostrarnos qué es lo que tú quieres para con nosotros. Gracias por tu favor y tu misericordia para con nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Cristo. Vamos a darnos un abrazo cada uno de nosotros. A la persona que está a tu lado, dile: eres bienvenido a la casa del Señor. Qué feliz estoy de verte en la casa del Señor.
Qué contento, qué contenta me siento de que Dios en su plan perfecto te permitió venir aquí a su casa y que puedas gozarte y regocijarte en la presencia de tu Abba Padre. Con ósculo santo, con una sonrisa, vamos a saludar a nuestro hermano de al lado. Decirle que bueno que estás en la casa del Señor. Glorificamos y bendecimos el nombre de Dios en esta mañana. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias por tu fidelidad que no cambia, no falla. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. En ese mismo espíritu de adoración, vamos a bendecir y glorificar el nombre del Señor con nuestras ofrendas, para gloria y honra en nombre del Señor. Amén. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Levez, campez sous des pieds ou bas la semelle. Côté nous allons ramasser offrande pour nous capables d'exalter nos Seigneur. Bas la semelle devant trône béni. Bas la gloire ou même qui vient adorer, c'est premier devant. À nous dire Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons ramasser offrande, nous chanter 22 Gloria a créoles Dios. pour nous adorer Seigneur. Seigneur, bon Dieu, point vle la vie m'ka rempli à louange. Na tout ça bien, à tout ça me fait plaisir ou dans tous les sens. Seigneur, mon Dieu, moi vle la vie m'ka rempli à louange. Dans tout ça bien, à tout ça me fait plaisir ou dans tous les
chanter pour adorer. Et pas commencer sous la terre. Chanter pour le ciel. Alléluia. Israël passé, criez côté, 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 ça vous tient ma café. Oh, vivant la mer, l'hiver Israël passé. Oh, criez côté, 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 ça vous tient ma café. Oh, vivant la mer, alléluia. Côté, 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 ça vous tient ma café. Oh, il fait la mer, vous passez. Oh, criez côté, 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 côté. Ah ouais, ça vous tient ma café. Oh, il fait la mer, vous faites Israël passer. Ni papi woke mon Dieu, pour qui ça va prier. Ni papi woke mon Dieu, où est bien montagne, qui t'emmène devant. Ni papi woke mon Dieu, pour qui ça va prier. Ni papi woke mon Dieu, oh ni papi woke mon Dieu, oh. Qui campe devant, qui papi woke mon Dieu, pour qui ça va prier. Qui papi woke mon Dieu, oh pour qui ça va prier. Qui papi woke mon Dieu, oui côté, 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 côté. Ça vous tient ma café. Alléluia.
louange à l'Éternel. Adoration, adoration à l'Éternel. Adoration, adoration à l'Éternel. Adoration, 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 remerciement. Et Yahweh, tu es 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 Yahweh. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Adoration, adoration à l'Éternel. Adoration, adoration à l'Éternel. Adoration, 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 adoration. Yahweh m'prononce éclat. Elohim m'prononce éclat. Shalom m'prononce éclat. Bolé avec devant Emilio. Bolé avec devant Bakayo. Yahweh m'prononce éclat. Elohim m'prononce éclat. Shalom m'prononce éclat. Bolé avec devant méchant yo. Bolé avec devant sans poil yo. Bolé avec devant Emilio. Va prier ou à gêner. Adorer mon Dieu. Témoigner non bagaille. Va prier ou à gêner. Adore mon Dieu, il mérite adoration. Repouillons bagaille, repouillons bagaille, repouillons bagaille, repouillons bagaille, repouillons bagaille, repouillons bagaille. Repouillons au gêné. Merci Jésus. Repouillons bagaille, 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 repouillons bagaille. C'est qu'on a pour bagaille, adorez mon Dieu. Sous besoin en bagaille, non mais mon Dieu, adorez. Par mon Dieu, gloire. Il mérite adoration. Repouillons bagaille, repouillons bagaille, repouillons bagaille, repouillons bagaille, repouillons bagaille. Va prier, va gêner. Soumets son bagaille à soya. Soumets son bagaille à terre. On dit problème à pied à terre. Alléluia. Va prier, va gêner. Sous vos problèmes, adore mon Dieu. Alléluia. Repouillons bagaille, 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 repouillons bagaille,
installer nos pieds. Et ton demi, on est par le semer, on a présence. Alléluia, on mérite gloire. Alléluia, on mérite adoration. Alléluia, c'est mon Dieu Israël. Alléluia, c'est mon Dieu haïtien. Alléluia, c'est mon Dieu. Alléluia. 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 Qui pas rien. Christ te fait grâce. Selon promesse liée, moi qui pour vivre là-bas, dans fond la mort, Christ pour moi, lui souffler la vie dans moi, qui pas rien, moi-même. Moi-même qui pas rien, Christ fait grâce. Selon promesse liée, moi qui pour vivre là-bas, dans fond la mort, Christ pour moi. Souffler la vie dans moi qui pas moi-même qui pas Christ fait moi selon promesse liée moi pour vivre là-bas, dans fond la mort, Christ lui souffler la vie dans moi qui va Christ fait un travail, t'en prie. Si ma que yo travail moi pas faire, même si c'est yo travail, aidez pour m'oublier, malgré prière m'a fait pour Christ fait un travail, Christ. Merci Jésus. Tú eres santo, tú eres digno, Señor, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres digno, Rey de Reyes. Use, Señor, use, use. Use, 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 use. Use, Señor, use, use. Use, Señor, use. Use, Señor, use.
comparé avec roi des rois, chef tout chef. Matin, nous venons à la présence du Seigneur, nous adorer, nous glorifier, nous bénir, nous exalter. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. No hay nadie como tú. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te glorificamos, te damos gracias. Porque tú eres santo, tú eres digno. No hay nadie que se compare a ti. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por tocar nuestras vidas. Mi Dios, gracias por tu presencia. No hay nada más agradable que estar en tu presencia, Dios soberano. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Cordero inmolado, Cordero resucitado. Tu nombre siempre, Dios mío, sea exaltado en medio de tu pueblo. Gracias, mi Dios. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Santo es el Señor. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau crucifié. Gloire à l'agneau sacrifié. Gloire à l'agneau ressuscité. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Agneau ça qui te baille la vie pour même avec nous capables de vivre aujourd'hui. Nous bénir, nous exalter au roi des rois. Alléluia. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Tú eres quien perdonas nuestros pecados, quien sanas nuestras dolencias. Tú eres quien rescata del hoyo nuestra vida y nos coronas de favores cada día, Señor. Cada día vemos tu gracia en medio nuestro. Por eso te glorificamos en esta mañana. En esta mañana te exaltamos, Señor. Tu iglesia está aquí reunida, Padre. Tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, tú conoces cada intención. Oh, mi Dios, despierta. Despierta en nosotros ese deseo, esa hambre de ti. Para no venir, Señor, por venir. Para no reunirnos como de costumbre, sino tener un corazón dispuesto a darte lo mejor, Señor. A darte lo mejor. Porque tú escudriñas nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, por tocar cada vida, Señor. Y porque yo sé, mi Dios, que tú no has de permitir que regresemos tal cual vinimos. Porque quien se acerca a ti, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia hacia nosotros. Gracias por el privilegio de servirte, mi Dios. Recíbenos,
Dios. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Recibe nuestro corazón como una ofrenda de olor fragante. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Nous allons nous matin à Seigneur. L'église, mon Dieu, bénis nous. Nous allons nous matin à mon Seigneur. Nous allons nous matin à mon Seigneur. À nous acclamer Seigneur ça qui fait nous grâce, qui va nous opportunité. Nous disons Seigneur merci pour le privilège ça li ba nous. Nous attendons un pile monde t'a plein chalet. Vous comprenez? Lumière t'est allée, etc. Mais vous connaissez pour qui ça nous senti chalet parce que nous toujours gain souffle sur nous. Si vous avez dit un monde qui plongeait, comment le sent-il? Il pas carré pour nous. Chalet, Freddy, tout bagaille égal égaux pour lui. So, nous disons Seigneur merci parce que nous avons senti toujours. C'est un privilège. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes, con las madres. Quiero hablar específicamente de dos mujeres de la Biblia. Moi a parlé spécifiquement de deux filles dans la Bible. Y no es solamente de dos mujeres, C'est pas seulement de deux femmes, pero también de un hombre. mais de un monsieur tout, de un garçon tout. Puede haber madre si no hay padre. Est-ce que quand il y a une maman sans pas un papa? Una mujer puede engendrar, Est-ce que une maman, une fille qui a un petit sans pas un mari côté? no. Non. De manera que en esta mañana, Peut-être ce matin, en unos breves minutos, me gustaría que por favor me presten su atención. Voy a ser breve. dans quelques minutes, moi t'aimerais que nous toute bonne attention, mais m'a très courte. Y por eso le pedí a la hermana Rebeca que me acompañe porque quiero utilizar los términos que yo sé utilizar, no inventar. Peut-être ça me demandait Sœur Rebecca pour les accompagner parce que je voulais utiliser des termes que je connais sans que je ne pas inventer. Vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Timoteo. La plupart bon Dieu dans 2 Timothée. Vamos a leer, me lo pones en creola ahí, que yo lo tengo aquí en español. Y Segunda de Timoteo, abran su Biblia conmigo en el capítulo 1, porque, óigame, la iglesia podía decir que le vamos a dar un regalo a las madres. Sin embargo, ¿qué mejor regalo que inspirar para dejar un legado? L'église a dit que lui a fait toute maman un cadeau, mais qui bon cadeau qui gagne que inspiré pour nous capable quitter un héritage. A veces los regalos físicos, En pile fois cadeau physique yo, como esta flor que es muy bonita, même Jean fleur ça qui très belle. la recibimos y la ponemos ahí y la miramos. Nous recevons et puis nous mettons là nous garder. Sin embargo, un regalo físico Mais un cadeau qui physique no necesariamente trasciende. pas nécessairement durer. ¿Qué es trascender? Qui ça veut dire durer? Trascender quiere decir Ça veut dire que cuando yo me muera, yo Le- te doy un regalo que aunque yo no esté aquí, tú lo sigues disfrutando. ça veut dire que même si je pas là encore mourir, mais m'a pas un cadeau ou capable continuer jouir. Por eso es que en esta mañana me gustaría que nosotros, la iglesia, Peut-être ce matin, en temps aimé que nous-mêmes en tant que l'église, le tiremos la vista a la última carta que escribió el apóstol Pablo. pour nous faire garder ensemble dernière lettre que l'apôtre Paul t'a écrit. Ustedes y yo sabemos que el apóstol Pablo fue uno que escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Nous connaissons que l'apôtre Paul t'a écrit 3 cas dans le Nouveau Testament. Le escribió
a muchas iglesias. Li te écrit en pile l'église, Sin embargo, mais su última carta dernière lettre li te écrit, se la dirigió a su hijo. li te voyé bay petit li. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo escoge. La Biblia dice que Pablo no era casado, no tenía esposa, no tenía hijo biológico. Nous pourrons regarder dans 2 Timothée chapitre 1, côté que apôtre Paul a parlé, nous songeons que apôtre Paul pas marié et puis il pas de petite biologique. En esta carta, el apóstol Pablo se dirige a su hijo espiritual Timoteo. Dans lettre ça, apôtre Paul a parlé avec petit spirituel li qui était Timothée. Y en esa carta encontramos principios que pueden marcar la vida de nuestros hijos. Et puis dans lettre ça, nous capable remarquer des principes qui capable marquer la vie petite nous yo. Que ese legado que dejamos puede impulsarlo a lograr su meta y a seguir en convicción de fe como un padre que se preocupa. Héritage ça que nous a quitté est capable pousser pour capable rester dans la foi en tant qu'un parent qui préoccupé li. Por eso le decimos que la mejor forma de amar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quien nos rodea, es dejar en sus corazones Puis bonne façon que nous capable aimer petit, nos petit nous, c'est quitter dans cœur yo, recuerdos que los inspiren a imitarnos. souvenir qui capable inspirer yo, sembler ensemble avec nous, imiter nous. El apóstol Pablo estaba preso Apôtre Paul était en prison y dice en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, hijo amado. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. El verso 1 y 2. Moi-même, Paul, c'est bon Dieu qui te voulait choisir pour me servir apôtre Jésus-Christ. Pour faire connaître la vie, il te promet nous, la vie, il ban nous dans Jésus-Christ. M'a écrit ou Timothée, petite me remet en pile là. Moi demandé bon Dieu papa ensemble avec Jésus-Christ, Seigneur nous pour yo gain pitié pour yo ba ou bénédiction à cœur posé. Pablo no era madre de Timoteo, Paul pas maman Timothée, no era padre biológico de Timoteo. li pas papa biologique Timothée, Sin embargo, mais si alguien quiere vivir intensamente y disfrutar, si un monde besoin profiter, debe pensar en qué legado estoy dejando para la generación que me sigue. si un monde besoin profiter, jouir la ville vraiment, je suppose penser dans quel héritage l'a quitté pour génération qui suivre li. Pablo Paul encontró a Timoteo, adulto. t'es rencontré avec Timothée pendant que Timothée était un grand monde. Ustedes saben que Pablo fue un hombre que estuvo persiguiendo a la iglesia. Nous tous connaissons que Paul c'était un monde qui t'a persécuté l'église. Y cuando el Señor lo llamó, su vida se transformó. Et le Seigneur a relé et la ville t'est transformée. Y en su trabajo misionero, Et dans le travail missionnaire qu'elle t'a fait, él encontró a Timoteo, il t'a rencontré Timothée, que era nieto de una señora llamada Loida Timothée c'était petite, une dame qui était relée Loïda, e hijo de una mujer que se llamaba Eunice. et petite, une dame qui était relée Eunice. Para que el apóstol Pablo encontrara a Timoteo y pudiera invertir en él, Pour apôtre Paul te joindre à Timothée pour être capable d'investir dans lui-même, la abuela de Timoteo tuvo que hacer un trabajo. grand Timothée te un travail que te fait. La mamá de Timoteo continuó haciendo el trabajo. Et puis maman tout te continué avec fait travail ça.
Parece que el padre de Timoteo no estaba presente o murió. La Biblia no nos habla del padre biológico de Timoteo. Semblait que papa biologique Timothée pas présent parce que la Bible pas mentionné lui. Sin embargo, esas dos mujeres, Mais deux filles ça eux, Eunice y Loida, Eunice avec Loïs, dice la Biblia en el capítulo 1, el verso 3, dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores limpias conciencias, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Verso 3. m'a dit bon Dieu merci, bon Dieu ancêtre moi yo te servi a. C'est lui-même tout m'a servi à qui ont conscience propre. C'est tout le temps m'a dit merci, la journée qu'on la nuit, chaque fois l'idée me frapper sur le m'a la prière. No importa la circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Recuerden, iglesia, Timoteo no era hijo biológico de Pablo. Sin embargo, él encontró ese joven y ya sus parientes habían hecho un trabajo y él inició y le decía a Timoteo: cada vez que me acuerdo de ti, le doy gracias a Dios por ti. Estoy orando por ti. Peu importe situation que nous ayons, songez que Pablo a rencontré Timothée, que parents lui ont fait un travail pour lui, et lui-même dans le moment ça, il a exprimé, il a dit que dans chaque fois que je prié pour. Es muy posible que entre Pablo y Timoteo había una relación muy íntima, porque dice el verso 4: Il est très probable pour entre Paul avec Timothée, il y a une relation qui est très proche, très intime. deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Parce que dans le verset 4, là, il dit, moi songez Jean où t'es dans la peine, c'est parti en vie, ma vie well pour que me content net. El verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Verset 5 là dit, moi pas jamais oublier Jean qui confiance dans bon Dieu à tout cœur. Loïs grand non à moi pas jamais oublier Jean qui confiance dans bon Dieu à tout cœur. Loïs grand non à Eunice maman ou te confiance concernant lui tout. Oui, moi certain ou gen même confiance ça tout. Todas las familias enfrentan dificultades. Toute famille rencontre des difficultés. Todas las familias tienen peros. Toute famille joue une difficulté. No hay una familia perfecta. Pas une famille qui est parfaite. Sin embargo, Mais la palabra de Dios dice parole bon Dieu dit, que esas dos mujeres, deux femmes ça yo, abuela y madre, grande avec maman, le enseñaron la palabra de Dios a ese muchacho. yo te enseigné jeune garçon sa parole bon Dieu. ¿Timoteo era perfecto? Est-ce que Timothée était parfait? No. Non. Seguro que era un joven que se metía en problemas igual que cualquiera de nosotros. Li probable pour t'être un jeune garçon même avec toute l'autre qu'on a metté tête dans problème. Sin embargo, iglesia, Mais l'église, escuchen, iglesia, tendez l'église. es importante que no comparemos nuestra familia, que no comparemos a nuestros hijos, a nuestros nietos con otros. Il est très important pour ne pas comparer nos petites nous avec l'autre monde. Es necesario aceptarlos tal cual son e inculcarles la palabra de Dios con amor y con humildad. Il est nécessaire pour nous accepter aux gens que et bailler parole bon Dieu avec l'amour, avec humilité. Cuando nosotros aceptamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos como son y le inculcamos, nosotros tenemos la fe de ver en ellos lo que todavía ellos no tienen. Le nous accepter aux gens que et puis nous gain possibilité pour nous investir dans eux-mêmes parole bon Dieu, nous capable ouais ça que eux-mêmes ils vont capable ouais. No importa el tipo de vida que esté llevando tu hijo o tu hija o tu nieto hoy. Peu importe la vie que petite fille ou petit garçon, petite doit mener journée aujourd'hui. Cuando tú hablas
con ellos en fe, eso le da fuerza para salir adelante. Le parler avec eux avec la foi, li ba yo force pour yo avancer devant. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque el amor supera todos los obstáculos. Parce que nous connaissons que l'amour dépasse tout obstacle. Y lo que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos, Et nous-mêmes, ça nous sème dans cœur petit nous yo. algún día dará fruto. Et un jour, la porte fruit. Una cosa es que yo le diga, tú eres malo, tú eres desorden, tú, ese muchacho no oye, los muchachos de este tiempo. C'est un bagage pour nous dire comme ça que ou pas attendez tout le monde kounya yo. Sin embargo, cuando Amén. nosotros los miramos a los ojos de manera intencional Mais là nous garder dans les yeux de façon intentionnelle y le decimos, et puis nous dire tú eres un siervo, una sierva de Dios. ou c'est un servant, un serviteur mon Dieu. Yo pienso en ti. Moi penser dans moi-même. El apóstol Pablo estaba preso Apôtre Paul était en prison y le decía a Timoteo, et puis il t'a dit Timothée. cada vez que yo me recuerdo de ti, yo doy gracias a Dios. Chaque l'homme songeait, moi dis bon Dieu merci. ¿Usted no cree, iglesia, que sería diferente si nosotras como madre miramos a nuestros hijos a los ojos y le decimos, tú eres especial para mí? Nous pas croire que t'a fait une différence l'église si t'a regardé petit nous dans les yeux puis t'a dit que aussi un bagage qui est important pour moi. Cuando le ponemos la mano en la cabeza a ese nieto que está moviéndose de aquí para allá y le decimos, yo te bendigo, yo te amo, yo te quiero y Dios también te ama. Là nous garder petit ça qui a bougé par-ci et là et puis nous garder nous dire que nous aimons que nous bénissons. Cuando ellos pensaban que lo íbamos a reprender, reciben el amor. Là yo pensais que peut-être nous t'es capable de rejeter mais yo recevoir l'amour. Eso les inspira a acercarse a nosotros. Ça insister, li inspirer pour capable rapprocher plus de nous-mêmes. Y es lo que pasó con el apóstol Pablo. Et c'est même bagage ça qui t'est passé avec apôtre Paul. Él decía, yo fui escogido por Dios y yo te estoy escribiendo a ti. No le estoy escribiendo a una iglesia, a ti mi hijo que pasamos juntos, que sufrimos juntos. Yo me voy, pero yo quiero que tú recuerdes que tú estarás siempre en mi corazón. Tu madre y tu abuela hicieron un trabajo y ahora tú lo vas a multiplicar en tu familia. Cuando ya yo no esté, tú vas a seguir haciendo ese trabajo. Côté que apôtre Paul t'a dit moi-même que bon Dieu choisi, moi-même moi voulais faire connaître que moi-même l'aime pas là ou même on continuer ensemble avec travail ça. Madres, padres, iglesia. Maman, papa, l'église, Lo que nosotros hayamos logrado, tout ça que nous réalisons, la posición que hemos tenido, todo el buen nombre que hayamos realizado, va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestra generación. position que nous occupons ou bien tout ça que nous réalisons, c'est eux-mêmes qui prennent l'héritage que nous avons quitté pour petit nous. Pablo le escribía a Timoteo como alguien que le ha robado el corazón, alguien que ama. Pablo t'a écrit Timothée tant qu'il y a un monde qui te vole le cœur, il y a un monde que le remet en pile. Y él decía, yo no simplemente te estoy escribiendo para decirte que te recuerdo, pero yo quiero que Dios te bendiga, que el Señor te cubra. Esa es la forma en que debemos relacionarnos con los demás, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Il n'est pas seulement écrit pour te seulement dire que il songeait, mais il te voulait bénir tout. Et ça, c'est façon ça que nous-mêmes, nous supposons agir avec petit nous. Pero pastora, yo no tengo hijos, yo no tengo nietos. Pablo tampoco. Mais nous sommes capables de dire que madame pasteur, pas un petit, pas un petit. Paul pas de tout. Pablo no tenía familia Paul pas de famille. propia. Il pas de famille personnelle. Sin embargo, Mais sabiendo il te connaît que qué fue lo que Dios lo mandó a hacer, il te connaît qui ça bon Dieu te faut le faire. él se preocupó Il te préoccupé de utilizar esa capacidad pour capable utiliser capacité ça. sabiendo Pendant qu'elle te connaît que un día tendría que rendirle cuenta a Dios. que gagne un jour la bien pour le rendre bon Dieu compte. Hermanos, la palabra de Dios dice Frère mio, Paul bon Dieu dit en Mateo 25, dans Matthieu 25, el Señor nos habla a partir del verso 14 Seigneur a parlé avec nous à partir de verset 14 là, de una parábola que es la parábola de los talentos. de une parabole qui c'est parabole talent yo. Y yo no voy a leer todo, pero dice que hubo un señor que se iba de viaje y llamó a cada uno de sus servidores según su capacidad.
Mais dans la parabole, ça nous capable voir que tu as un monsieur qui t'a parlé dans le voyage et puis qui t'a les trois dans serviteurs yo, selon capacité, yo, Según su capacidad, selon capacité. Yo. le dio a cada uno para que trabajara con eso. Et puis que il le te va a ba chaque là un bagage pour être capable de travailler avec lui. Dice la Biblia Parole bon Dieu dit, que al que le dio 5, mon ni te bail 5 là, lo trabajó y lo multiplicó. travail et puis il te multiplie. Al que le dio 2, Ça il te bail 2 hein, lo trabajó y lo multiplicó. il te travaille et il te multiplie. Y al que le dio 1, Et ça il te bail un dijo, ay, yo no voy a hacer nada. te dit que il pas pas faire rien ensemble avec lui, Esto es muy poco. que ça pas rien, il petit Yo lo voy a enterrar m'a enterré y no pasa nada. et puis pas rien qui passer. ¿Ustedes creen que no pasó nada? Nous croyons que pas rien qui passé vraiment. Usted y yo que estamos aquí, Nous même qui l'a choisi, hein, a cada uno, nous chaque là, a cada una, à nous chaque là, chaque nous même qui según là, nuestra capacidad, selon capacité nous, el Señor nos entregó y espera que trabajemos con lo que Él puso en nuestras manos. Seigneur a te ban nous un bagage et puis il attend que nous travaillons avec ça que les mêmes il te mette dans main nous. Hein. ¿Estás tú usando para que cuando Él llegue recibas un elogio? Est-ce que vous sentez que vous avez utilisé ça qu'elle te parle pour le que les mêmes ni fini pour qu'à joindre un applaudissement, un éloge dans main ¿O simplemente tú entiendes que no vale la pena? ou bien seulement dit que il pas vaut la peine. Cada día de nuestra vida Chaque jour dans la vie nous, es una oportunidad que Dios nos da c'est une opportunité que bon Dieu ban nous para trabajar en ese legado que Él quiere que dejemos. pour nous travailler dans l'héritage ça que il voulait que nous quitter. Y como a esos siervos, Et même gens avec serviteurs ça yo, Él nos va a pedir cuenta. la demander nous compte. Él nos va a pedir cuenta. La demander nous compte. Dios nos va a pedir cuenta. La demander nous compte, la demander nous rapport. Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Parole bon Dieu dit pas penser toi intelligent. No seas sabio en tu propia opinión. Pas penser toi intelligent. Y dice, fíate, confía en Jehová de todo tu corazón. Confier dans Seigneur à tout cœur. No te apoyes en tu propia prudencia. Pas croire dans ça que ou même ou ka faire. Reconócelo. Reconnaître-le. Reconócelo. Reconnaître-le. Reconocer significa Reconnaître-le signifie buscar todos los días el consejo de Dios para lo que Él quiere que hagamos. chercher chaque jour conseil li pour ça que lui même li voulait que ou faire. Recuerdo que una vez, Moi songe une fois, cuando iniciábamos el ministerio, le nous te commencé avec ministère ça, hay un hermano te un frère que yo lo vi que no estaba muy perseverando. Él venía y iba, no tenía una perseverancia. qui pas vraiment de persévérance dans l'église là. Y yo le dije, varón, pero ¿qué le pasa? Yo veo que usted como que no está cimentado. ¿Qué le pasa? Et puis moi t'approché et puis me demandé qui s'est passé parce que me pas trouvé vraiment persévérant dans l'église là. Y su respuesta fue, Et puis réponse était, mira, mija, yo estaba mucho más joven y él me dijo, mira, mija, cuando tú naciste ya yo era cristiano. et puis réponse était, garde petite moi, l'autre fait de converti. Es decir, Ça veut dire que yo no tengo que ir a la iglesia todo el tiempo. il te voulait dire que il pas de nécessité pour aller à l'église tout le temps. Él me dijo que cuando yo nací ya él era cristiano, o sea que todo eso él se lo sabe. Il te voulait dire que le moi-même moi te fait, il te converti, ça veut dire que tu compte tout bail ça déjà. ¿Usted cree que porque usted tenga 50 años en el Evangelio ya usted no tiene necesidad de hurgar, de indagar en la palabra de Dios y de congregarse? Nous croyons que peut-être nous gagnons 50 ans dans l'église, ça veut dire que nous pas de nécessité pour nous chercher parole bon Dieu ou bien venir à l'église. Cuando él me dijo eso, Le lui dit ça, me dio vergüenza, moi te honte en pile porque él podía ser mi papá. parce que était capable. Sin embargo, Mais han pasado casi 30 años 30 ans passés, y esa persona sigue igual. mais monde ça toujours continue même genre. Dice la Biblia La Bible dit que él se fue y nos dejó
talentos, cómo lo estamos usando nosotros. Que Seigneur est allé et puis il quitte don, il quitte talent dans main nous comment nous même n'a utiliser yo. Hay dos experiencias que me gustaría contarles Il y a a deux propósito de expériences que je voulais partager ensemble avec nos rapports avec ça. uno de estos días. Yo estaba aquí en la iglesia, había ayuno, yo estaba orando. Un jour dans semaine ça yo moi était l'église dans un jeune Y yo estaba orando, yo decía, ay Señor, a mí me gustaría agradarte. et puis moi t'a dit moi Seigneur moi t'a aimé faire plaisir. Me gustaría vivir para ti. Moi t'a aimé vivre pour Dirígeme. diriger, Inspírame para hacer lo que tú quieres que yo haga. inspirer pour me capable faire ça que ou même vous voulez que me Y fasse. yo me sentía como tan inútil. Yo decía, Señor, yo quiero servirte, yo no quiero estar indiferente, yo quiero trabajar para ti en lo que tú quieres, que tú me bendigas, que tú te agrades en lo que yo hago para ti. Et puis me senti tellement inutile et puis me t'a dit Seigneur moi voulais faire plaisir et moi voulais que vous même prend plaisir dans ça que moi m'a fait pour vous même. Hermanos, mientras yo oraba, Et puis pendant que tu prié, éramos unas cuantas hermanas aquí en la iglesia. tu as quelques autres servantes ensemble avec moi dans Y l'église. là. comenzamos a orar entre nosotras y a estudiar la Biblia y a testificar. Et puis nous commençons à prier entre nous-mêmes et puis nous avons témoigné et puis nous avons lu la Bible. De un momento a otro, D'un moment à l'autre, sentí que alguien me llegó al corazón. senti que il y a un monde qui arrive dans le cœur. Cuando yo pensé en esa persona, yo dije, me puse a orar por esa persona. Et puis là, je pensais à mon ça, je commençais à prier pour lui. Comencé a orar por ella porque yo dije, bueno, hace como 3 años que yo no veo a esa persona, déjame orar por ella. Et puis, mon ça, c'est un monde que j'ai 3 ans que je pas ouais, et puis je commençais à prier pour lui. Y seguimos en la oración, en los testimonios, muy dinámico, estudiamos la Biblia antes de terminarse el ayuno. Et puis, nous avons continué avec prière, avec lecture de la parole. Et puis, avant le service, avant le jeûne fini, Otra vez esa persona me sube al je corazón. me repensais avec mon nom encore. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué sé yo dónde está esa persona? No sé. Y puis, Yo estoy me orando, ya yo cumplí. Et puis, je me dis, par contre, mon ça, je fin prier, je fin faire ça, je pour faire. Sin embargo, el Señor quería que yo fuera más allá. El Señor quería usarme. Mais Seigneur te voulu utiliser. Cuando yo me comunico con una cuanta persona, le digo, por favor, ¿quién tiene el teléfono de tal persona? Et puis, je me communique avec quelqu'un, je me demande le numéro de téléphone, mon nom. Hay una que me dijo, ay, yo la conozco, mira el teléfono. Et puis, il y a un monde qui dit, moi, je connais, et puis, il y a un numéro de téléphone. Hermanos, contacté a esa persona Moi, contacté mon nom. y la respuesta que yo recibí me dio a entender que tenemos que depender de Dios en todo si queremos agradar a Dios. Et réponse que mon ça te ban moi en fait me sentir que nous supposons dépendre de bon Dieu si vraiment nous voulons faire le plaisir. Porque yo tenía más de 3 años que no hablaba con ella, que no sabía. Parce que je tenais 3 ans depuis que je ne parlais pas avec lui, que je ne connais rien de lui. Sin embargo, en el momento que nos comunicamos, me dijo, gracias por dejarte usar de Dios para darme esas palabras de aliento. Mais dans le moment que je parlais avec lui, il te remercié, il te dit merci parce que vous te quitté utiliser par bon Dieu pour me capable de parler parole ça yo. O sea que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos use conforme a su voluntad, Él lo hace. Le nom de bon Dieu pour l'utiliser nous de une façon qui conforme à la volonté, il fait. Muchas veces estamos tan acostumbrados y acostumbradas a vivir el día a día que dejamos a Dios de un lado. En pile fois nous tellement habitués à vivre au jour le jour, nous oublier bon Dieu. Entendemos que así es como debe ser y no buscamos a Dios para que nos enseñe cómo amar a nuestros hijos, cómo amar a nuestros nietos. Ese Timoteo que Dios puso en mi camino, cómo servirle de guía para que cuando el Señor regrese vea o sepa que yo como su siervo, como su sierva, utilicé bien esa capacidad que Él me dio. Nous pensons que c'est comme ça le supposé pendant que nous parlons de bon Dieu comment pour nous aimer monde qui côté nous pour nous comment pour nous aimer Timothée ça que bon Dieu mettait côté nous pour les Seigneur venir pour nous connaître que nous te fait ça que lui-même il te confié nous.
El corazón de los padres se liga al corazón de los hijos cuando oramos y hablamos constantemente de manera intencional, mirándonos a los ojos y diciéndonos qué significa el uno para el otro. Que parents yo mêlé ensemble avec que petit nous yo, le nous garder nous yon l'autre et puis nous yon l'autre a dit nous qui ça nous yon vle dire pour l'autre, qui ça nous représenter dans la vie yon l'autre. Y debo decirle, iglesia, Et moi t'a vle dire dans l'église. las cosas no suceden por arte de magia. Et tout bagay yo pas arrivé par magie. Tenemos que tener una relación íntima con Dios. Nous besoin d'une relation intime, une relation qui proche avec bon Dieu. Es lo que nos lleva a reconocer nuestra incapacidad C'est ça qui a fait nous reconnaître les capacités nous y nos hace dependientes de et Él. fait nous dépendre de lui. Lo segundo que me pasó, Il y a un deuxième bagay qui t'est passé, qui t'est arrivé. la ducha de mi baño se dañó y el pastor la cambió. Douche la caille m'a été gâtée et puis pasteur a été changé lui. Generalmente la ducha tiene dos botones, uno para agua fría y uno para agua caliente. Normalement douche la gagne deux boutons, une qui pour de l'eau frette, une qui pour de l'eau chaude. Esa ducha vino como con 6 botones, hermano. Douche ça t'est venu avec 6 boutons. Yo la miré y yo dije, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Et puis me garder elle m'a dit Seigneur ça est là. Un paquete de botones. Yo dije, no, a mí no me interesa eso, déjame Puis le coger mi-". bouton ça et puis m'a dit ça pas intéressé. Y un día, Et puis il y a un jour, yo dije, déjame ver, porque yo estoy en mi casa, yo tengo que saber para qué es eso. me dit bon mais c'est regarde bagay la caille moi bon vérifier. Y comencé a darle a los botones, a darle a los botones. En una me mojo, que no esperaba que me cayera de arriba. Et puis, je commençais à toucher le bouton et puis de l'eau tombait sur moi, je ne pas garder, je ne pas En una veo un chorro que sale por allá, un lío. Un pile bagay passé. ¿Qué pasa? A mí no me gusta bañarme con agua fría. Je ne pas me baigner de l'eau frette. Aunque haya calor, deme mi agua tibia. Même s'il fait chaud, je vais de l'eau tiède. La primera ducha que yo tenía, Première douche que je gagnée, yo la abría je seulement ouvert. para que bote agua fría y después se tibie. Y yo hacía así, a darme cuenta cuando estaba tibia y me metía. Dès qu'on ouvert, il baille de l'eau frette. Après ça, de temps en temps, il y a 20 tiède. Et puis, dès qu'on a vérifié de temps en temps, avant d'entrer. Yo nunca la abro y me entro porque yo sé que viene agua fría y no me gusta el agua fría. Je ne pas dire qu'on ouvert et puis tout entre en bas parce que je connais c'est de l'eau frette. Il baille avant, je ne pas aimer de l'eau frette. Pues entonces, la semana pasada yo vengo y abro la ducha. Et puis, semaine passée, je rentré et puis je ouvert la douche là. Y yo veo que tiene como un reloj digital ahí al lado. Et puis, il y a un mode digital tout près. Hein? Digo yo, ¿y esto? Je me dis, qui ça est? Y yo veo que tiene muchos números Moi, il y a un numéro y tiene unos colores. et puis quelques couleurs. Y me quedo mirando a ver, porque he visto estos números, que cuántos mililitros de agua que han salido, que esto por aquí, que aquello por allá, cosa que a mí no me interesa. Un peu l'information qui pas intéressée. Cuando en una, yo veo que la luz azul Et puis, il y a un côté, moi, une lumière bleue, se pone verde. vin vert. Y yo, oh. Et Cuando puis, se puso roja, yo salí del baño corriendo porque yo pensé que era que iba a coger candela. les vin rouge, je cours, sorti dans la douche parce que je pensais que tu du feu. Para sorpresa mía, Mais, je vin saisi. es que cuando la luz está azul, el agua está fría. C'est que les lumières bleues, de l'eau frette. Cuando está verde, el agua está tibia. Les vert, de l'eau tiède. Y cuando está rojo, el agua está hirviendo. Et les rouge, de l'eau a bouilli. Yo dije, ay Dios mío, cuánta agua yo he desperdiciado. Et puis, il dit que ça. Et puis, il me dit, oh Seigneur, combien de l'eau me gaspillé? Ya yo no tengo que poner la cosa a botar agua, yo simplemente la abro y espero que se ponga verde y me baño. Je n'ai pas besoin de nécessité pour me quitter de l'eau à gaspiller, seulement je peux ouvert et puis ton hiver pour me capable pour le café. ¿Por qué yo descubrí eso tarde? Pour que ça me vient découvrir ça tard? Porque yo agarré, cuando sacamos la ducha que la iban a montar, yo boté la caja y no me preocupé por leer el manual que dice, lea bien antes de comenzar a utilizarlo. Tout ça arrivé parce que là, je venu avec douche là, seulement pour une boîte là avec tout livre là, j'étais, on pas prêter attention pour me te lire ça, te A dire. mí lo que me interesa ver el agua, no cómo se usa la ducha. Seulement ça qui t'intéressait, c'était de l'eau, je pas t'intéressé à regarder comment douche ça fonctionnait. Sin embargo, la pudimos haber dañado si no la usáramos correctamente. Nous sommes capables de garder si ne pas connaître comment pour nous utiliser correctement.
Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos el manual que el Señor nos dejó, que es la Biblia, y muchas veces vamos corriendo de un lado a otro y no leemos ese manual para saber, para depender, para conocer qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo Él quiere que nos manejemos para poder ser ese obrero aprobado. Et même bagarre la passer ensemble avec nous. Nous avons la Bible qui c'est manuel que bon Dieu quitté pour nous-mêmes. Nous avons marché par-ci et là, nous oublier que manuel ça là pour nous capable connaître qui ça qui volonté dans la vie non. Como madres, como padres, como familia, Comme maman, papa, famille, muchas veces estamos tomando decisiones, estamos relacionándonos con los otros, pero no lo hacemos desde la perspectiva bíblica, el manual que el Señor dejó. en pile fois nous prenons des décisions, nous comparer tête nous avec l'autre mais nous pas faire conformément avec ça la Bible dit ou bien ça manuel bon Dieu quitté pour nous dit. Y yo le pregunto esta mañana, Et matin la question pour nous c'est más que una pregunta es una forma para que reflexionemos. plus qu'une question, c'est une façon que m'ta voulu que nous réfléchissions ensemble. ¿A quién le estamos escribiendo nuestra última carta? À qui est-ce nous a écrit dernière lettre non? Tú tienes hijos, tienes nietos, tienes esposo, esposa. ¿Estás tú interesado en que cuando tú no estés se te recuerde con añoranza? Nous gen petit, est-ce que nous intéressés pour yo capable songer nous No hay nadie, avec l'amour? no hay nadie que inspire más confianza en alguien que aquel que le demuestra un amor sincero al otro. Si queremos inspirar confianza, si queremos ser madres reales, que cuando no estemos seamos recordadas con amor. Si Vamos- nous voulons que là nous parlons encore en tant que parents pour yo songer nous avec l'amour, Tenemos que inspirar confianza. nous supposons inspirer confiance. El apóstol Pablo hablaba de todas sus vivencias con Timoteo Apôtre Paul qu'on a parlé de tout ça que qu'on a passé là avec Timothée. y él le dice, Et puis il te dit, yo me acuerdo de tu fe sincera en el versículo 5. moi songer foi sincère ou Tú tienes la misma fe que estuvieron tu abuela y tu madre. ou gen même la foi grande nous avec maman ou te gen. ¿Qué tipo de abuela soy yo? Question nous pour matin, qui type de grande nous considérer tête nous? ¿Qué gen? tipo de madre soy yo? Qui type de maman moi ye? ¿Soy yo un Pablo en la vida de tantos Timoteos que hay por ahí? Est-ce que me son apôtre Paul dans la vie tout Timothée ça qui dans entourage moi? Yo como hombre estoy inspirando a otros jóvenes para que sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo. Moi-même comme un garçon, est-ce que moi a inspiré quelques autres jeunes pour être capable de suivre exemple moi-même je m'a suivre Jésus? Es maravilloso cuando nosotros vemos que llegamos al ocaso de nuestra vida, ver a otros que están siguiendo porque nosotros fielmente modelamos a Cristo. Li bel en pile le nous ouais que le nous arriver dans fin la vie nous et puis nous capable garder pour nous ouais quantité monde qui capable de suivre ça que nous-mêmes nous te modeler dans la vie yo. Madres, Maman, no es solo corregir, c'est pas seulement corriger, no es solo dar presión, c'est pas seulement bailler un petit monde pression, sino mais hablarles en el amor del Señor para que ellos confíen en nosotros y vean en nosotros hombres y mujeres, madres, abuelas, que no solamente les corrigen, sino que les instruyen, que les inspiran a servir al Señor en fe. parler avec eux dans l'amour Seigneur et puis capable voir dans nous-mêmes un monde qui a inspiré au service Seigneur dans la foi. Vamos a trabajar N'a travail para que un día pour un jour, se hable de nosotros, de nosotras, pour yo parler de nous-mêmes como mujeres, tant que femmes, hombres, garçons que honraron a Dios qui te honoré bon Dieu y que vale la pena imitarlos. et qui vaut la peine pour nous imiter. Que el Señor nos ayude Que Seigneur aide nous. a que la historia que estamos escribiendo hoy, Que histoire que n'a écrit journée aujourd'hui, cuando la lean mañana, le lit demain si Dieu veut, sea digna pour de les imitar. pour yo imiter. Que el Señor les bendiga
Que le Seigneur bénisse nous y que nos ayude et qu'il y aide nous a pasar esa esperanza pour nous capables de passer espérance en amor dans l'amour a las generaciones venideras. à la génération qui va venir. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie junto a mí, vamos a orar. Si hay una cosa Guy, que me gustaría que todos y todas recuerden de este tiempo, que m'ta aimé que nous songions de ça me dit là, es que el tiempo invertido en familia, c'est que tant nous investis dans la famille, nous. el tiempo que tú inviertes hablando con otro, aunque no sea tu familia como Pablo, Tant que nous investissons pendant que nous parlons avec l'autre monde, même si ce n'est pas famille, nous même avec Paul. de la misma manera que Pablo y Timoteo no eran familia de sangre, Même Jean-Paul avec Timothée, pas de famille de sang. ese tiempo no es un tiempo perdido porque Dios lo cuenta dentro de la capacidad que te dio para multiplicar eso que Él puso en tus manos. Tant ça pas un temps perdu parce que bon Dieu comptait la capacité que lui te baou, ça lui te mettait dans main. Padre, en esta mañana te bendecimos una vez más y te damos gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por la gracia de poder escuchar y entender. Permite, Padre amado, que cada uno de los aquí presentes, de los que han escuchado esta tu palabra, estemos conscientes de que tú sabes y nosotros también cuál fue el talento que tú dejaste en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a usarlo cada día, mi Dios, cada día para llevar fruto al 100%. Dios mío, que no descuidemos ese don, que no descuidemos esa gracia, que no seamos como ese obrero infiel que envuelto en tantas cosas prefirió enterrarlo para distraerse por ahí, quién sabe en qué. Que cada día con temor y temblor, mi Dios, usemos esa habilidad que tú nos diste para multiplicar. Y en el día postrero tú nos elogiarás como un obrero aprobado. Señor, si hay alguno de nosotros que hemos descuidado ese llamado, te suplicamos, Dios, que tú nos perdones y nos abras los ojos, abras el entendimiento y nos ayudes, mi Dios, a dar pasos en fe. No como quien quiere agradar al hombre, sino como aquel que está consciente de quién lo llamó y a quién está sirviendo. Nos vamos a despedir en esta hora, mi Dios. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y permita que meditemos en esta tu palabra, que es viva, eficaz, y que ella pueda continuar haciendo eco en nuestros corazones hasta el día de tu venida o que nosotros vayamos a tu presencia. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Bon Dieu bénisse nous.